ingane zakwethu ake ngiphinde futhi njengoba amaNazaretha namaKristu nofakazi bakaJehova nabasindisiwe nabakhonza amadlozi nabakhonza amadimoni nabakhonza izinyoka nabakhonza izithunywa bengithuka kangaka bafowethu ngiyabuza nje ukuthi sekufanele ngibasongele yini njengoba besibiza ngayo yonke inhlobo yenhlamba abayibizayo sekufanele ngibasongele yini ngibatshela ukuthi asihlangane uzongitshela ukuthi wawufebaphi noma wami njengoba ungibiza ngengane yesifebe njengoba ungibiza ngengane kaNondindwa njengoba ungibiza ngengane yedikazi njengoba ungibiza ngengane kaNonkiroyi ubiza umama ngawo wonke lamagama la ungibiza ngokuthi kama usuka noma enyaweni yophuma naye ekhanda nobaba kanjalo sekufanele bafowethu ngikucela inselelo impela ngokucela iqhude ngithi hayi wendoda ake sihlangane ubuso nobuso ke sibonane hayi ingane zakwethu iyaphuma manje esandleni ngizoyiphinda futhi leyo iyaphuma manje esandleni kodwa nje iqiniso bafowethu sizohlala silikhuluma angeke size sijike eqinisweni ngendaba yokuthi sisaba ukuthi abantu bazosisabisa angithi yabona ngiyaphinda futhi ayinuki ngoswanga uma ngabe mina ngizobona ku social media kuthiwa unyazi lwezulu kuthiwa lwenza ukuthi angithi yabona I won't turn a blind eye and say leyo nto leyo angizwanga leyo nto leyo angiyibonanga angithi yabona kumanje kunengane etrendayo kuma video kuthiwa iyakhuluma amagama athize ngonyazi angithi yabona ukuthi unyazi lilale nayo angithi yabona uma ubheka leya video bafowethu ngendlela lengane befuna ukuyidla ngamazinyo ngakhona bayayisabisa bafuna nokuyishaya bayibhekisa ivideo ngenkani benza zonke lezinto lezi konke lokho bafowethu sithule ngathi asikuboni singakhomment ngalokho angithi ingakho ke sithi ke thina ayinuki ngoswanga angeke lengane iyekele bonke abantu abenza ukubola la emhlabeni besivela ikhethe unyazi ngoba kwenze njalo bona laba abayivimbayo le ingane nje wabeyishaya beyisabisa yonke leyo nto leyo bayivimbelani yini le abangafuni iqhubeke nokukhuluma okungamelanga kwaziwa abantu ngoba u-social media phela lo mawuyibheka nje le video ngendlela lengane beyikhakhambisa ngakhona mayithi yakhuluma kuthiwa shut up uyabheda kwasacima uyisilima uyisiphukuphuku yonke lento le intimidation bayesabisa deformation of character benza zonke lezi zinto lezi eziphuma endleleni konke lokho bafowethu sithule ngathi asikuboni okashanduka umntwana uthi leyo video leyo mina inginika umqondo wokuthi unyazi umuntu akuyena uNkulunkulu lokho kuwubufakazi angisho ukuthi leyo nto leyo luyenzile ningangizwa kabi bafowethu angisho ukuthi luyenzile leyo nto leyo angisho futhi ukuthi aluyenzanga kodwa elami lithi ayinuki ingoswanga ngithi yabona seningangisongela ke ngendlela enifuna ukungisongela ngakhona leyo video leyo ayenziwanga okambatha umntwana kodwa ngiyibonile leyo video leyo itrenda kuningi ke bafowethu okukhulunywayo esithulile nako okunye esingakukhulumi angithi yabona azoqhubeka kaManazaretha ke angithuke ngicela ningathuki mina bafowethu ngicela nithuke labantwana laba bamaNazaretha okuyibo abenze le video le ukuthi benzeleni ukuthi mase benze le video bese beyiletha la ku social media ukuthi abantu abahlaziyi njengathi bayibona kuningi ke bafowethu okukhulunywayo njoba ngisho ngithi ayinuki ngoswanga kungenzeka likwenzile ngempela ngoba umuntu akuyena uNkulunkulu kuphela ongayenzi lento le abathi unyazi luyenzile angithi yabona uma ngabe uyenzile mangaba akayenzanga futhi akayenzanga kwazi yena nalengane le kodwa ngendlela abayikhakhambisa ngakhona ngendlela abayesabisa ngakhona batha besudu ungihalifutha I smell a rat ayinuki ngoswanga ngisayiphinda namanje ayinuki ngoswanga so noma ngabe yini lengane le eyikhulumile indlela abayikhakhambisa ngayo hayi mina wakonda bezitha inginikeza omunye umqondo kodwa kulungileke seningaqhubeka ke ningithuke kodwa musana ukungisabisa hayi musana ukungisabisa bafowethu hayi musana ukungisabisa mina munye kuphela ngimsabayo yilo wangiletha la kulomhlaba lo oyongisusa futhi yena mayesefuna ukuthi ngisuke kulomhlaba awumunye umuntu nje hayi khulekani ingane zakwethu hayi khulekani ingane zakwethu
njengoba ngichaza nje ngithi uyothi uthi uyangisabisa ushawe inyoni bese kuthi ushawe impundulo, uthi uyangisabisa ushawe inyoka, uthi uyangisabisa hey kuvele nje kuvuleka isihlabathi ungene ngaphansi kwesihlabathi. Bese uzothinike manje? Uzothi amaSulumane noma aMuslim ayaloya, angithi ngoba wenzeni? You press the wrong button, uthinta abangathinto. Angisukeli umuntu mina, ngiyikhulumela nje efonini yami, kwi-content yami, kwi-profile yami. Okuzwayo engikushoyo uzokuzwa, ongakuzwa futhi ilungelo lakhe. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.